Interim Chief Advisor ni de facto Prime Minister kari Bangladesh Muhammad Yunus ula ban resign no nakasuki hadin kumbak kandai banai minta hadin bakami kejingikan at kebajur babat uhesh by Army Chief General Waka Zaman bat kejing bumdon kejing yatrang jong giseng sain perthai baper kat kum kubor Yunus ula pen krek de charter flight ban Herwood Chafran lada jia ba kami kanu go huri hora ni lada usyak tong kumba syak tong ke Sheikh Hasina haki pajbur ke kubur keberang suwan sen ke ong bau Yunus la perkat ban hiski no hadin ba usiam jing ban ra ya giseng sain perthai ba fair jong kategori hak jing long ka wei ke jing ya Yunus kalong ba nadu bau simti ke kam ram ba khmat jong kalong ban pentamai or company ya election bat ban pelong no election ban jet ki paj ba ya soka hanai ka jingmi ki jing pa jingmut apdeng ki seng sain perthai bat ka jing kan ap do spy Army Chief General ka bu jing ba ya kani ki jing pa jingmut ka pau perthai bluj haden bagi seng sain perthai ba Persia ya Bangladesh National Party jong Khalida Sia ka mi paj ba ban Persia hadaka unuyam ka seng National Citizen Party Nahid Islam ong bada Yunus umla benle ika kam kumbala bensyet kabah resign no kani ka jingmi ka kandum kanram ka pen kli ya bat ka poiru ka jing perkat ba ino ya ka syuki ka parti Bangladesh National Party jong ka Khaleda Sia ka baju yakun marganti bat ke parti Awami League jong ka Sheikh Hasina ka dawa ban pelong ya ka election hauno pra mentau snem aja pusan kat ba Yunus pat wa themu wan pelong hadu ujele wa snem aja pun rio kini ke parti ka Keledasia ka bertendo ban weng no ya ka jing kesian ya ka strokal basipor kebayam da Yunus na kali Muhammad Yunus wa kwa ban pembet chua ya ki kendum kenram chua ban pelong ya election nama balada pelong hakum kani ke por kelong ke ba ban peniat baik ya nanti ya ki election hak bakala ban wanra ru ya ki jing letu bat tombor hak jika tebut bat ada omra bat penia election kebayat baik nanti unsasya kena bat takran kelah hak juga po ke National Citizen Party ke bat pelong ya yang Persia hadaka hak segi balang kala kena bak election commission ke Bangladesh kala ya syak liang ke parti BNP jongga kala desia kala kena bak office ke Bangladesh Election Commission kelangkum ke office ke BNP berkala dawa pada ban tau thamai ya ke election commission kat kum bol ka ong ba rada Yunus ko ngu kisipai kila ban kni ka bol ni ula ban resign ni ula ban su sya weng jubal no